Oriri mutongoria wa ngwataniro ya Azimio La Umoja erumite kini no agathie nambere na mirurungano muthenya wa ruciu. Atongoria makanitha ne makumithite ikinya riri makiuga ni ugwati hari uthii wa nambere wa bururi na hota gucungirira uthukagia wa indo cia muingi. Kuringana na muthikabu munene wa kanitha wa IPCK guku bururi-ini David Gatimu, mirurungano ya thikũ igĩrĩ harĩ kiumia ĩkũrũgamia muturire wa Kenya na ithatie maundu mothe nginyagia mathomo tondu cukuru itingĩthiĩka kwĩna mirurungano. Mahitia matirungagwo na mahitia maria mangi kurabatara andu acio mone thirikari kana matongoria thirikari marie nao no ko na maundu mataroka wega ri to thoreko magugithondekwo no bunjo ndikindu iteithagia. Tauni-ini ya Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia ahujia moritie mbeu njithi matigetikire kuhuthirwo ni ateti eyedi guthararia thayo wa muingi. Wone ingithaitha ateti othe gutira makane wa kiama kiriko bururi wi mbere na wi bata gukira mundu ko tutikwenda andu mahurithanio tutikwenda wanangiki wa indo tutikwenda ikuo tutikwenda hathara rega tumenye tumite ko na twerekeire ko. Matongoretio ni muthikabu Peter Kinyua wa Christian Foundation Fellowship ahujia riu ni moritie Raila na batoni yake mathingate njira cia kiwatho kumurika mathina maria marikuo handu ha gucogera muingi wa bururi. Ungihoteka netke tumenye thirikari ni amurirwo maundu mothe ni marikire mwaka urikite kuhituka andu magena urumwe andu magena wiguano na andu magena kwendana tutikwenda andu othe. Kaunti-ini ya Nyeri ahujia matongoretio ni muthikabu Josephat Njoroge maugite ni kieha kuona Raila agithingiriria mirurungano o riri bururi ugumeirwo ni mathina kiondorita. Na kwa hivyo inchi kama hii tukianza kuingia katika barabara, watu ikiingia barabara na njaa watabomoa vitu za watu na sio vizuri. O kahinda-ini kau uria wari mubunge wa Moro Njenga Mugai ni oritie Raila ateanirie mirurungano kuona ndiri na kiguni kuri muingi na muingi niguo guthie na mbere na kunyamarika makiria. Maandamano on a Monday, maandamano on a Thursday is not the best direction for our country. How many people can afford a meal in a day? And how are they able to get their meal? Ona kuri uguo Njenga ni areganite na ritana riaria makoretwo makiendekithia Raila Odinga na President Uhuru Kenyatta maikio ngono akiuga kiutikio kihonia kia mathina maria magumeire bururi. Arresting these two people is not an answer to anything. Anybody calling for that is not helping this country. They are only hurting this country, and they are going to hurt it more. And I believe in the wisdom of our president, who is also not new to the politics of this country. I know he will not allow that.